Football Titi Parzaruk Samsari Palina Ngai Thavele Donta Ila Nizan Khan in Elna Then Khat Khelchun Zomania Chuta Chun in Khelang Sarzuala Liguana PSG in point hum lo chuak zo lovin Lil Khelmola point khat an lo chuaka Paris Club lian hen in Khel thununin ball po changtam hle ma sela hun tha an nei amoran bok fu lei thei lova second half minute samruk parukna Nuno Mendes mangin goal an sual chuak sham he goal hi hum tluan thei lo zuin minute samret pangana Lil player Ethan Mbappe PSG player thin Kylian Mbappe na win Lil tan an sipura suta goldang lubel talavin goal khat ve ve khungin ani ne tok ta ani Ethan Mbappe hi kumsom pariat mi chau alania kumsang ni samni pali ni puilai Kylian Mbappe and PSG achwa san hun lai khan Ethan Mbappe po hi PSG in unreleased ani hian PSG laka goal khung hi senior levela a goal khung pahni na ani PSG hian Champions League khelzo chia League 1 match an khel nong tumlia tumthum an chak zo talova Champions League an khelzoa League 1 match an khel nong tumlia hian tum khat an chaka tum khat vek draw nei bokin tum ni an tloma chuwang chuan PSG hian Champions League khelzo chia League 1 an khel hian result tha nei an har sat hle tuna hian European top 5 league khel club zinga Bayern Munich le Arsenal in set piece atangin season kalmeka goal an khung tampera goal kwa ve ve an khung towa anni ti lova set piece atanga goal khung tamper chu PSG ni in goal riat an khung to ani ti hian PSG hian League 1 season kalmeka khel sari atangin trumnga chakin tum khat draw an neya tum khat vek an tlom to a point som paruk nei mekin an mani nei ber tu te lak atangin point khata sang jok chungin ma an hroi mek ani League 1 a hian team som pariat anin ela an zinga team som z achan ve aya tam hian point som an thok chuak ling towa PSG point khat chawa phak lo team point som panga nei to hi team pathum lai an oma Marseille Strasbourg le Lyon te an ni chuwangin khelsari an khelto atang hian PSG hi an la sang fal thei bik lovani tuna hian League 1 a gol khung tamber ni mek chu Barcelona chul chuak Monaco ta na khel mek Ansu Fati le Strasbourg player Joaquin Paniseli te an niya gol nga ve ve an khung to Germania League Samra Bundesliga a Nizan Khan Stuttgart in sikhat fain Heidenheim an neya Hamburg in sili fain main san ne boka Borussia Mönchengladbach le Freiburg te gol khung lovin anin ne tok bok Bundesliga hian inrin Nizan Khan champion lai Bayern Munich in sithum fain Frankfurt an ne to boka Bayern tan hian Hurricane an goal khat khungin Luis Diaz an goal ni akhung ani kha tichuan tuna hian Bundesliga match ruk an khel towa Bayern hi chak 5 vekin point sampariat nen te bulama an roi meka an mani nei ber tu Dortmund in point sampali nein pathumna RB Leipzig an oma point sam pathum an nei mek Bundesliga hian tuna an khel to china goal khung tamber hi Hurricane ni in goal som pakhat te me akhung tling der towa assist nei tamber hi Union Berlin player Illich le Bayern forward Luis Diaz te ni in tumli ve ve assist an nei to ani Italia Football League Sangber Serie A in Khelang Sarzuala Juventus le an mi khwal AC Milan te gol khung lovin anin ne to ka point khat ve ve an lo chuak he match a hian AC Milan player tangkai Christian Pulisic sam penalty petin a pet goal lova AC Milan chakpui theina rem chang anei amang tangkai zolo champion line Napoli ero an chak le ta a an chakna goal po Manchester United atanga lona an ho Rasmus Højlund bokina khung le Napoli hian Genoa mikhwal team hian minisam thum pathumna a Jeff Ekator mangin man ruaya ma se Napoli hian second half a le thalin minisam nga pasarina Zambo Anguissa mangin an sipuran suta minisam sari pangana Rasmus Højlund an chakna goal khung zui ani Rasmus Højlund hian Napoli tan match a khelna hnung pahni atangin goal thum akhung Napoli changna goal luna tura hian Kevin De Bruyne an atho hlok leya Velam sira tanga across ball kal zela Napoli in hun tha nein Genoa goalkeeperin Anguissa pet a save z nuwa ball per Rasmus Højlund hian chiang zetin near post lama a pet lut ani Napoli hian an home ground an mangthiam leya kumin sangni somni panga a hian European top 5 league club zinga kai thar team chair tel lovin Liga home match la tlomia lo team pathum zinga mi an niya Liverpool Monaco le Napoli te hi kum in sangni somni panga a tual chung league sang bera
home match cha latlom me lo team te an ni season mangtha Roma in khwalmuala Fiorentina goal ni goal khatin an ne boka Roma tan Matthias Sule le Brian Cristante ten goal khat ve an khung Serie A hian Enrini Zan Khan Inter Milan in an mi khwal Cremonese goalie goal khatin an ne to boka ti hian Serie A season kalme ka team in el som ni ten khel ruk theu khel to in Napoli hian point som panga an nei me ka Roma point som panga vek nei in an ni pahnih hian point an nei tam ber ria pathumna AC Milan omin point som pathum an neya Inter Milan le Juventus 10 point som pahnih ve nei in an dot mek bok Serie A season kalme ka hian gol khung tam ber hi Christian Pulisic le Bologna player Riccardo Orsolini tenin goalie ve an khung towa Kevin De Bruyne point goal thum a khung tling to assist nei tam fal anom lova anei tam berin tumthum nein tumthum assist nei to hi player paruk lai an omani Spain a tual chung league sang ber La Liga ni Zan Khan Atletico Madrid le Barcelona an chak zo lova Atletico Madrid hian khwalmuala Celta Vigo ma chonin goal khat ve khungin anin ne to ka minute rukna Celta Vigo player Carl Starfelt an lama tilut palin Atletico hian ma an hroi ma leya ma se minute somlina a an defender Clement Longley red card a choya wangin no chua ania Atletico Madrid tan a har sat pha second half a Celta Vigo hian an tamzok na mangtangkai na zok in an nora minute somruk pariana goal an sual chuak zui Liverpool a lo chamto Iago Aspas mangin an sipur hian suta goal dang erolu beltalovin point khat ve an lo chuak ani Barcelona in result an nei thabik lova Sevilla khelmola lenglutin goalie goal khatin an tlom mual nei tu Sevilla hian minute som pathumna penalty atangin Alexis Sanchez Barcelona player hlui mangin ma an hruaya minute som pathumna Isaac Romero manga khung belin Barca hian first half additional time ma Marcus Rashford mangin an sipur an su then vele ma se second half a Barca in an base an mulo zuya Sevilla bok an chung nung second half a hian goal alu bel thailok lo nuwa minute som kwana Jose Angel Carmona mangin Sevilla hian an goal thumna an khunga minute som kwa parungna Akor Adams mangin an khung bel le boka Sevilla hian goalie goal khatin Barcelona hian neya point thum hlutak an lo chuak ani Sevilla hian Barca ne an har sat thin leya azonin La Liga match som pakachung an laka an chak zo lo nuin an chakna ma saber an tong ani La Liga hian Enrini Zan Khan Real Madrid in goal thum goal khatin Vinicius Junior goal ni le Mbappe goal khat khung mangin Villarreal an ne to boka ti hian La Liga season kalme ka team in el som ni ten match riat theu an khelta Real Madrid hian point som ni pakhat nein man hruaya Barcelona in point som pakwa neya dotin ma hruai tu anin thlak ta ma hruai thin Barca tlaniamin Real Madrid hian achung ber an lua tari ani pathumna Villarreal omin point som parugan neya Real Betis in point som panganin an dot mek boka Atletico Madrid pangana omin Sevilla Elche le Athletic Club tenen point som pathum theu an nei mek La Liga hian khelto china gol khung tam ber hi Mbappe ni in goal kwa akhung towa ama neighbor tu chu Julian Alvarez ni in goal ruk akhung to assist nei tam ber hi Luis Milla ni in tumnga assist anei to ani English Premier League ani Zan Khan Everton in an mi khwal Crystal Palace goal ni goal khatin an neya he match a hian Crystal Palace se minute somthum pasarina Daniel Munoz mangin ma an hruaya ma se second half a Everton in le thalin minute somsari parukna Ilman Endia penalty goal mangin an sipuran suta additional time minute somkwa pathumna Jack Grealish an Everton changna goal akhung ani team pahnih te hi anin khel tok leya an statistica po anin tluk angreng hle ma se hun top don haya Jack Grealish a goal khung mangin Everton hi point thum lo chuak ta zoka an tang ani he match a hian Crystal Palace an van duaya Jack Grealish an changna goal akhung kha Palace lamina an clear tur ball pet chua an tumna lama an pet perawanga lut ania Jack Grealish khan ati thatna soitur om thoma sela Palestine van duaina chiar thei ani hei wanghian Palace match som pakachung klom lova an kaltluan nuwa an tlom ta klom lovin match som ni an kaltluang tling ta lovani Newcastle in an mi khwal Nottingham Forest ni final ne boka Newcastle goal ni te hi minute som nga parian na Bruno Guimaraes akhung le minute som riat palina penalty atanga Nick Vultemade akhung ni in Newcastle hian phu takin point thum an lo chuak sangni somni pani somni pathum season atanga chiarin
Newcastle hian English Premier League a home match a goal chhuat lova chak an nei tam bera chum somni pali lai goal chhuat me lovin home match a an chak to ani club dangin hemi konga hian an tluk lo Newcastle hian nipui transfer kongka hon lain Alexander Isak an chana an na hle ma se German striker palian le langsar thar Nick Vultemate la lutin tunari chon antisual lo hlea German striker hian Newcastle tan English Premier League ka home match tumthum a kheltowa gola khung kim veka sangkha zakwa somkwa panga Alex Ferdinand le sangkha zakwa somkwa paruka Alan Shearer te hnuwa Newcastle tan English Premier League home match masa pathuma tanga gol khung vek thei masa ber ani in kheldanga Wolverhampton le an mikhwal Brighton te gol khat ve khungin anin ne to ka mikhwal team Brighton goalkeeper Verbruggenan minisomni pakhatna an lama tilut palin Wolverhampton hian ma an hroi masa a ma se minisom red parugna Paul Van Hake an Brighton tan an sipur sut ve lein chakjok anam talovani Brighton hian ball changtamin hun tha nei tam hle ma sela hun tha an nei tam jok an khoral fai vek sahni somni pathum season atanga chiarin European top 5 league a Brighton aya on goal nei tamanom lova ani hian on goal som pahni te meu an nei towa heng hi player sang som atanga thleng ani bok Wolverhampton hi league match sari an kheltowa an la chaklo zela tumni draw nei chunga an tloma point somni pakhat lo chhuat thei atangin point ni chau an la lo chuak ani tun hnaya in siam tha Aston Villa an nget zela an mikhwal Burnley goal ni goal khatin an hne he match hian Aston Villa tan Daniel Malen das forward in goal ni khungin minisom ni pangana le minisom ruk pathumna goal ni te hi khunga he minu hian minisom sari pariana Burnley hian Leslie Ugochukwu mangin an sipuran su thena goal dang alu bel tak lo awangin Aston Villa hian goal ni goal khata chakin point thum an hlo chuak Villa hian Burnley hi an ngam hlea goal tam jok khung thei po an nia ma se hun tha an nei tam jok goala an chantir thei lawani Aston Villa hian season kalmeka bul an tran thalawa match an khel masak paruka chakzo lo vekin chumni draw an nei shama ma se tun haya ero an chakta par para azonin chumli an chakto ani Aston Villa hian English Premier League ka an home match a goal an khung masakna match nanung somthuma tlomia lovin unbeaten record an neya chum somni paruk chakin chumli draw an nei nizan pathiani zana in kheldanga Manchester City in khwalmola Brentford sikhat fain an neya pepanaw te hian ball changtamin hun tha anin siam tam jok boka ma se goal khung an harsat hetiang kara hian minute kwana a Erling Haaland a goal thatak mangchangka in sikhat fain City hian chaka point thum an hlo chuak ani ti hian Haaland hian English Premier League in elnabi ka khelmual sang somni pathuma ain kheltona atangin khelmual somni pahnia goal a khungta Enfield ta chau Haaland hian goal ala khung lavani Norway striker hian tun season a hian ramle club tan match som pakhat a khelta a heta tang hian goal som pariat te mep a khung tling le der to Pep Guardiola hian City hi English Premier League ka match zathum somli pakwa akai hruaita a heta tang hian chumzani somnga achak pui chum somnga draw nei puin chum somli pakwa an tlomani Pep Guardiola hi English top flight league ka team kai hruai chumzani somnga chakpui tura match mamo tlember ani English football league sang bera hian team kai hruai chumzani somnga chakpui tling tura match mamo tlem zual te chu match mamo tlember hi soitak angin Pep Guardiola ania match zathum somli pakwa amanga Manchester United manager ro pui Sir Alex Ferguson khan match zali pali amanga Arsenal manager ro pui Arsene Wenger khan match zali somni pathuma mangboka Everton manager David Moyes hian match zaruk somni panga amang bok ani Pep Guardiola hian English Premier League bi ka hian team amachon sang zinga amachon to zonga ane 5 team pathuman oma chungte chu Watford Fulham le Sheffield United taniin Watford hi chumsom amachon towa ane 5 ka Fulham po chumsom machon toin ane 5 ka Sheffield United hi chumruk machon toin ane 5 bok ani heng club pathum laka hian English Premier League ka Pep hian 100% chak result anei mek ani English Premier League ka hian inrin zan khan Tottenham in goal ni goal khatin Leeds United an ne towa Bournemouth point goal thum goal khatin Fulham an ne boka Manchester United point sin hi fine Sunderland an ne ani kha baka khan Arsenal in sin hi fine West Ham an ne a
Chelsea point Liverpool goal ni goal khatin an hneya inri ni zan in khel chungchang bi khi chu nimin lam video a akim changin kan soi towa soinon talo maila ti hian English Premier League season kalmeka tebula Arsenal in khel saria tangin chunga chakin chungkha draw ne chungkha chau tlomin point som paruk an nei meka tebula ma an shwai thar vele ta a panina Liverpool amin khel saria tangin point som panga an neya Liverpool hi tebula ma shwai rengni ma sela tu hnaya an result achia da wangin ma an shwaina lawin panina an tlathata a Arsenal hian ma sonin tebula ma an shwaita ani pathumna Tottenham amin point som pali an neya palina Bournemouth point som pali vek an nei pangana Manchester City amin point som pathum an nei meka parukna Crystal Palace amin point som pani an neya pasarina Chelsea parina Everton le pakwana Sunderland 10 point som pakhat theu an neya somna Manchester United amin point som an neya Newcastle Brighton le Aston Villa 10 point kwa theu neya dotin Fulham le Leeds United in point red nen an dot velea som parukna Brentford amin point sarian neya som pasarina Nottingham Forest in point nga an nei mek bok relegation zone a Burnley West Ham le Wolverhampton ten omeka Burnley le West Ham in point li ve ve nein season kalmek English Premier League ala chakmi le Wolverhampton hian point ni chau an nei tamek ani English Premier League season kalmek a hian gol khung tamber hi Erling Haaland ni in gol kwa akhung tling der towa gol khung tamber do tu hi Anton Semenyo ni in gol ruk akhung to ani assist nei tamber hi Jack Grealish le Mohamed Kudus tani in tumli ve ve assist an nei towa Anton Semenyo Malik Diop Granit Xhaka Jeremy Doku le Joe Pedro ten assist thum theu an nei to bok Khovel Puma footballa thunei tu sangber FIFA ina abua sai FIFA Under 20 World Cup po khelchun zom zel ni in run up 16 lute an chiang kimta a Nizan Khan group round hnungber a mor bok ni in heta hian South Africa in USA goal ni goal khatin an neya North Caledonia Under 20 team France Under 20 team in Siruk Finance sopa Nigeria le Colombia te goal khat ve khunga in he tokin Saudi Arabia le Norway te po goal khat ve khungin an in he tok ani ti hian Under 20 World Cup khelmeka hian run up 16 a Ukraine le Spain an in machondona Chile le Mexico in machonin Colombia le South Africa Argentina le Nigeria Paraguay le Norway Japan le France USA le Italy Morocco le South Korea te an in machondon ta ani tun tum FIFA Under 20 World Cup in elna hi South America ram Chile in thlengin September ni somni pasari atang khan kheltan ania hein elna hian ram somni pali in elin Chile a khopui palia an khel kwal ani Romanna omsa ang chuan naktuk tholani zana tang hian run up 16 an khelanga ti chuan quarter final hi inri ni zana tangin an kheltan le bokanga semi final hi Karthar nilai ni zana tangin an khelanga chumi hnuwa October ni som pariat inri ni zan lai peldar som pahni le chanvea pathumna zona match khelin October ni somni thotan ni jing darli le achanvea final match an khel don ani hein alna FIFA Under 20 World Cup a hian Argentina champion ngun ber ni in tumruk an champion towa an champion hun ber hi sangni pasari ani dai to thung champion ngun ber do tu hi Brazil ni in tumnga an champion hun ber hi sangni som pakhat kha ani tumni champion Portugal le Serbia anom boka Portugal hi sangkha jakwa somret pakwa le sangkha jakwa somkwa pakhada an championa Serbia hi sangkha jakwa somret pasari le sangni sompanga an champion ani tumkha champion ram pariatan oma Uruguay Ghana Spain Russia Germany England France le Ukraine te anni BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chhun zomta ila heta hian melin tar langin Tottenham le Manchester United korte po hato Sergio Reguilon tuna club online nei lova ommek hi US club Inter Miami nen anin dor chhun zom zela Inter Miami lam hi apan ngei tura ngai ani Express in tar langin Chelsea jong Crystal Palace atangin English center back kum somni pangami mage hi laglu antum don lova ani hian season kalmek thlengcho Palace a hian contract aneya contract jebel atum lo boka wangin free transfer a laglu thei tur jinga atel dona heti chung hian Chelsea hian alaka be sei nei sang lovin laglu thei anin ring lova an umzi don lovani Spanish and sin butan tar langin Chelsea hian Bournemouth atangin Anton Semenyo kum somni pangami laglu antum don thunga Ghana forward hi Paul Magdalene somsari paret Borvelin an leingam ni in tarlan ani heti la hian team to kina tarlan danin Chelsea hian Juventus atangin Kenan Yildiz Turkish forward laglu antuma kum somni mi manatan hian
pawn mak te doi somriat the chuain huwa ma sela Juventus hian hetiang zat hin an hral phal lavani Italian chanchin buten tar langin Arsenal point kenan LDC laklu an duwa scout tirin an zir chiang meka Juventus ta na kumsom ni milak ni chunga player poimo ni mek hi Arsenal hian laklu ngai an tum team talkin tar langin Manchester United forward Joshua Zirkzee kumsom ni palimi hi club 10 khatin laklu an tum meka chungzinga chon English club Everton le West Ham te po antela Joshua Zirkzee po hian English Premier League ka la cham chunjom hi aduni in tarlan ani Spanish chanchin buten tar langin Barcelona Uruguay center back Ronald Araujo hi club 10 khatin laklu an tum meka ma se ama hian Barca a cham thei chung chu cham aduni in tarlan ania kumsom ni parukmi hi Chelsea Liverpool Tottenham le Juventus ten laklu an tum hetila hian Spanish chanchin buten an tarlan dan chuan Barcelona hian an hna cham do Ronald Araujo hi January thla hian sumsiam nan man tangkai an duwa pawn makte somthum panga Borvelin an hral phaldo ni in an tar langani Spanish chanchin bute vekin tar langin West Ham chuan Real Madrid atangin Brazilian forward Endrick Lona ho an duwa ma se Valencia le Real Sociedad ten kumsam pakomi hi Lona ho an du ve boka wangin West Ham hian chu puitu an nei ani TBR football in tar langin Arsenal chuan Bukayo Saka contract zia thar pui thei ngei anin beiseya England international player poimo kumsom ni palimi hi Arsenal hian hunre tak chel chunjom zel andu ani football insider in tar langin Liverpool chuan an defender poimo Ibrahima Konate kumsom ni parukmi hi contract zia thar pui antum chunjom zela tungthleng hian contract chungchanga lain rem theilo ma sela Liverpool hian min ngei tumin andor chunjom zel ani Konate hian season kalmek thleng chau hi Liverpool a contract aneya contract an ziak thar lawani chuan season kalmek zewa free transfer in achuak don ani ole khatichin kha tun truma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se